ništa, brate, daj rakije. Šta ti je smešno, moj? Ti je smešno što sam pao. Tata, zaposlila sam se. Zaposlila si se? Da. Od ponedeljka radim u dečjoj ambulanti. Ilija? Da, evo ti da častiš. Ma nemam više, uzmi. A ti danas pred ovim čovekom svašta pričaš. Ajde. Dobro, ajde, živjeli. A ključevi od kola još. Evo ti. Pazi kako voziš sve više ludaka koji prolaze kroz crveno svetlo. Da prodamo Moskvić, troši benzin koji đavo. Koja kola to da kupim? Opet bonove za 3 dana. Koja su kola to bolja od Moskvića? I meni nešto lepo da se desi. Čekaj, umjesto da si došao, razumeš da smo se organizovali. Pa ima naš Vorovića, majku mu jebem da razmucamo ta govna. A ne, ti rešio, sam vodiš svoj rat protiv imperialističke bande. Je li ono još tamo? Koje? Ono u podrumu. A misliš na ono? Da. Pa, otkako sam ga odneli, ja nisam dirao. Ajde da uzmem. Ajde. Stric ovog zlikovca, retko fin čovjek. Za ovog naša kaže, mala je ovo zemlja koliki je on izdajnik. Rođenoj strini nije pisao 20 godina samo zato što stanuje na Lenjinovom bulevaru. Pa kakve to veze ima? Pa kako da nema veze, neće da napiše Lenjinovo ime na adresi, dotle to ide. Kaže da stanemo na Čečilovom ili na Ruzotovom bulevaru, pisao bi 2 put nedelju. A ovako, svi to znaju. I niko ništa ne preduzima, pa to je sramota. A kako si naveo strica da priča? Pa rekao sam mu da sam novinar. I kako pišem feljtone o neprijateljima naše zemlje. Odakle vi u Beogradu? Doputovali smo da vas pitamo treba li vam pomoć. Kakva pomoć? Čuli smo da imate neki problema. A ništa naročito. Žurimo, objasnit ću vam usput. Ajde. Ovo su na sinovi. Ajdemo.
Šta je to, Jakovljeviću? Šta? Hoćeš ja da ti kažem šta je to? Jakovljeviću, to je mržnja i gađenje. U ratu ste me ranjavali, jedva sam živu glavu izvukao. A ko mi? Ko to mi? Vi! Ti! Tvoj otac, tvoj brat i sve one koje smo pobili i oni koji su uspjeli da pobegnu. Kad ste vidjeli da mi ne možete ništa, da sam izvuku živu glavu, onda ste me zatvarali. Nije vam odgovaralo da svi budemo jednaki i da nema ovakvih razlika među ljudima. Nije se rat ni završio, a ti si se vratio sa pošteno zarađenim kapitalom. Pre tebe njih 1000, posle tebe još 1000. Da ponovo zidate dvorce i zamkove, da ponovo tlačite i uništavate ljude. Jeli? Pa su mene zatvarali samo zato što su me terali da verujem, a tebe ne zatvaraju zbog onog zbog čega smo se borili. Pa majku vam jebem! Šta to znači? Pa to znači da sam ja cijelog života bio budala koji je radio protiv svojih principa, da sam bio stalno na suprotnoj strani. Jer to znači? Pa jesu mene zatvarali samo zato što sam vikao živeo Staljin i svjetska revolucija. Jeste me zato zatvarali? Pa šta je trebalo da vičem? Živeo kapitalizam! Slušaj ti, Staljin vas je ubijao, a vas nije ubio dovoljno. Ja sam njegovu sliku držao kao ikonu 5 godina i držat ću je ponovo. Nećete vi da dobijete dok god sam ja živ. Ja, moj brat i 1000 vas krivine!